was this one time ngizwe ngathi khona into engihambayo ebusweni like ngathi ngihanjwa ulwembu kanti ngomuntu ongayinaki futhi lezi zinto zokuganga umuntu wesiZulu etshela ukuthi hayi mhlambe into edlulayo leyo yabo ngizwe ngingathi ngiqala ngimilwa ezinye izinto emhlane ngathi ngimilwa amapanyaza ngathi anamanzi yibo ngathi like kwenzakala njalo even nangaphansi buzazi ukuthi okay wenza into ukuthi nalomuntu lo but izizwinto manje discharge yakhe uyayibona ukuthi hayi akusekho right kunephunga ongalizwa kahle buthi uyahamba kwamaklinika amadokotela bezokutshela ukuthi hayi izifo confirm lo muntu alala naye uzobuyisa ngakuwena besana dinwe kube ngathi manje uwena owenza into wrong and kwabo olunye usuku even nase office sengiqala ngiyaxabana nabantu nje angisawathola ama gigs. Diphinde dinamkele into zakuthi kumjolo show igama lami ndinguSixoshifiko and I'll be your host ke kanti mntasekayo ungalibali siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye sibhalele pha ku email yethu umjoloshow@gmail.com. Namhlanje into zakuthi sivakashela usisi wethu uzathi naye asixoxele ukuthi yena umjolo umskeme kanjani. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami Nkosi. Hayi khulileka. Kufike ekhaya. Abesana kwathi angikhaya. Hayi sukhala. Awuzongithula isane. Usisi wami ngubani? Uqhamukaphi? Oh igama uCarol Nompilo Mbambo ngiqhamuka eMaranghill. Okay sis. Town. All right, siyakwamkela sisi wami kumjolo show. Ngiyabonga sana. Bakwenzeni mntasekhaya kasixoxele umhle kangaka. Hayibo asabahle bona laba bagelwa yonke awazi. Mina benginethemba ngethi hayi nina ke bayaniyeka bavuthuza thina. Cela usixoxele ibali lakho mntasekhaya. Oh so okay let's ngikha emuva hayi qale khona qala ukuhlangana noma I love it. My ex-husband. Hey, future. Oh so I met this guy ephathini kamnganakhe ngangihambe nomnganami. So umnganami wangicela there was this one time wangicela ukuthi azini angimphelezele ephathini umuntu wakhe wenzela umnganakhe iphathi. So besifika ephathini ubani mungena ephathini abantu baningi so ungazi ukuthi uzokhika noma ade ungayitshenanga ukuthi azini I'm here for someone but besana kube khona leyo nto nje uthi inhlaka umuntu anti nomuntu uthi inhlaka wena vela hlangana manje besana hlangana amehlo ni connect so that's how I met that guy. I met this guy ephathini hamba ubusuku nje kumnandi la it was love at first sight siyayibona leyo nto ngayibukeka emuhle brad nami type yakho ubuka mina nje nawe uyambona ukuthi nawe njani sengiyambona so kwathi ngakusasa okay iphathi iqhubeke kube mnandi kuthi ngakusasa this guy kwafana uthazosilanda futhi angakwazi ukuthi athole chance ukuthi akhulume nami on that same night because kakubhizi phela umngane kamnganakhe wayebhizi nami but ngoba nami ngase ngibone yena sangasana isikhathi sami nganakhe ayibona leyo wathi ngakusasa bebuya uguy kufanele uzosilanda sidrope off emakhaya okay efika uguy sibulise kamnandi njani kusisi yabo khona leyo flatting nje ukuthi bekhuluma nami bese ngiqhamukela ismile ndiyakufa ukuthi sikhamkapi uyayibona leyo nto nje hayi asithatha uguy siqale siyodla inyama phela kade ngipha sikumnandi siqale udla inyama kahle benithi nendlini ngokuyena watshintsha izinto washintsha izinto inyama qala nasesiyayi siyagodukisa maze emakhaya wathina uguy athi hayi aqale kudliwa inyama because uyayifuna ukuthi ngimbuke kahle naye angibuke ufuna umbuke uxesha hlafu inyama hayi sahambe sedla inyama kube mnandi ukuthi inkinga phela sekuhamba fanele kudrophe mina off but when drop off uguy angakwazi ukuthi acele number yami because manje emotweni khona umnganakhe kusho ukuthi ayimtshenile ukuthi uyayishaya ngami anti mina ngiyishaya ngayo yabo mina angena inkinga ufuna lo ngala plus now I at the right time vele ngingekho ku relationship I was ready to mingle ngithe bephuma uguy ngiyitshene nami ukuthi azini siphelile lento because akayicelanga inamba yami kanti angazi uthe ekhaya late ngene phone call me auntie yani phone ngithi auntie phone
uGuy. Ithi hayibo ithathe inamba yami ayachaza uGuy phela ngithi umuntu umngane wakhe uzwana uthandana nomuntu wami uthi hayi that how you got the number. Then from then sakhuluma ku WhatsApp nje wabamnandi we started dating efonini saplana ukuthi wangamoshi isikhathi Lalela, I'm single. I was ready to and not type and retype yami share phela uNkulunkulu fetha ubazi uNkulunkulu sebenza ngeindlela engafani ngabona uthi ayibona uNkulunkulu ngo hayi saqala ke we started dating sakhuluma kwaphela amasonto uthi hayi saplana ukuthi sobonana hayi fika usuku lokuthi sibonana hambe ngaka ngilungisile lapha I make sure we front home, mama. I'm so good, mama. I'm a fashion designer. I'm a stylist. Okay. Yes, I said him Lord, empty-handed. I'm that girl. That's when we started kicking it like saba serious no guy. Kaba ukuthi nje uGuy uthazini. Ngezinye izinto nje ngiyafocusa kuwena mama. Na ngicela ufocus ekumina. Hayi kumnandi sijola, kamnandi, going out, sispoilana. Saba nje that power couple. Satho shama shuthi. Uyabheja qala. Into balekile umbheja. Girl, nami I'm that girl. Phela nami ngiyakufundisa indlela fanele ungithande ngayo. Bengikwenzela senzela it's like a 50-50 situation. Nawe bomthi bhaxa naye ukuze nayabone phela guys mase uzovesane urelax ukhongoza uGuy uzobona ukuthi ngifuna yabo lento ngifice ngiyona wazi usinoma wangishiya ngizoqhubeka ngibe lento ngifice ngiyona so nawe fanele uzame maintaina istandard sami ngoba nami ngizobe ngizama ukuthi nami ngimaintaine sakho ngoba nawe ngifice lento eyiyona because naye wayelowo muntu ukuthi ayivele sithanda nethi sayithanda nathi izinto we go out yabo sabe idleyo couple uthazini yaziwa ke kubona nawe yaziwe ekhaya hayi ngitshena ukuthi hayi love of my life he's the one he's the one uyena he's the one uyena kahambe isikhathi like iphela iminyaka phela siyakhula hlezi siyinto eyodwa izinto esathandana ezenza naye mhlambe ziyangiphuma uthanda ezinye nami ziyangiphuma lezi ngangithanda ngithanda ezinye uyayibona into kanjalo ngiyafika ilingo lakho usathana uyathestana usathana mfethu befika ilingo lana nami ngingene kwi-entertainment ngingene ukuthi azini manje i-career yami iba serious kwi-entertainment ngiyathola ama-gigs okuyohosta go-Jozi like Cape Town I think that's when it started ukuthi yazini kuba khona that distance between us and there was this one time ngithole igig nge-Jozi ngahamba ngayo Jozi ayisiyaphiza siyaxabana efonini uyafika hayi yawazi umntozana ke-entertainment ngubani ke mina nawe uyangibona ngubani cabanga ukuthi mina ngenza right abanye laba ukuthi bona benza kuCinderella kuCinderella ngobani utshena uthi ayibonge ayithanda idama mina ngifuna ukulahlekelwa lo muntu yabo say best friend yami like nje siyazana ngikwazi ungena efonini yakhe kwazi ungena wazi password yami nami ngaze yakhe ko Instagram habe kuyi true love le power couple abantu baze basibooke for ama radio interview na because they were so inspired we can get relationship yethu even abangani bakhe bayaganga banjalo besibona bathazini naniyachaza nabangani bakhe bezama ukushitha uthazini bathola all straight bathi because bayayibona relationship yethu ngendlela serious ngayo and ngendlela imnandi ngayo ukuthandana nomuntu eniklikha naye ukwazi ukuthi uphume naye umngani wakho nje umngani wakho wenza izinto nayo yabo but sabawela I was living the dream and ngithi okay ngisegoli hayi sixabane noGuy kuthola ukuthi azini fanele ngishiye igigi ngiyabuya phela ngiyalahlekelwa umshado wami la fanele ngibuyele ekhaya ayibe ngibuye ekhaya mama hayi kusho ukuthi nabade bebhizi nabangani bakhe weekend phela ngumama mina lekhaya ngiyaziwa ngena noma isikhathi ngifuna noma isikhathini ngiyaklina kumnandi bengithi inhlaya kamereni phansi kombheki ngithi hayibo yamazi umuntu akuthi uphuzane yes uyamazi andiyawazi amantombazana ukuthi aphuzane mama ngithi ayingeke
noma ikanjani ade khona intombazane ade khona amantombazane ade khona intombazane la endlini bale ngiqale ndi wayise kamerweni because if bekhona amantombazane nabangani bekufanele suppose bingale kufanele bese sitting room uyayibona leyo nto hayi ngimbuzi as girls you are so blinded by love yabo besemathandweni even ufusek ngathi uthi umfana I love you uyebo because ngiyekila because uyamthanda ayichazela ukuthi hayi no bangani ba kanjani nami ngiunderstand but amagathi amathi ayingekhona into off azikhona into off la ayizithi ebusuku ayisihlele kamnandi as much as ngiyazi password yakhe but ifoni yakhe ngangayithinti yebo leyo but kube khona into ethazini ngene efonini yabo lento ayifunayo izoyithola yonke lapha efonini ngimbukulela yabo kade phuzile ngiyazi ukuthi hayi ulilela kavuki hayi ngithi ngene ifoni hleli nepassword uyayazi vele ngiyayazi password ngithatha ifoni ngene efonini bengithi inhla hayi mama uyabonga ke weekend unamanga yabonga mama ke weekend umnike kamnandi hayi umnike kamnandi mama uyabuza ukuthi kuphindwa nini hey ngize ngifuma ngo-12 endlini ngithulisa ngimvusa ngimbibizane hayi gender based violence yazi nami ngizizwe sengimvusa ngenye imbibizane like hayibo ngisuke Jaws athi ungi-accuse wena ukuthi ngenza 1 2 3 ngashiya imali ngashiya igig ngabuya ngeza kwena kanti nawe ubhizi uzenzela into zakho la hayi phela ngiyamthanda umuntu wami ngizokwenza njani angigoqa befana Nkosi yami uyabona uthando Nkosi yami athi hayi wathi ukuthi hayi lo muntu yena bengidayele mina kanjani into ukuthi hayi mengafuna bekuyi one night stand uyayibona into kanjani ngithi athi so fanele uunderstand mfoneleke manje umtshene nje ukuthi kuphelile phakathi kwakho nawe phakathi kwakhe naye nje uyabona ayikho into esazophinda inihlanganise noma u2 hayi kuba ukuthi kuyenzeka lokho kuyaphola ke siyahamba isikhathi siyabela kwilife yethu kuba mnandi nje siyahamba izinto hayibo DM sinyesikhathi ngithi ku DM nakumamana sendela it na before sifike ku DM sule before sifike ku DM ayi ku organize nje ukuthi baba yena namajida wako lo uthi okay every now and then bathanda ukuthi like benze something sida kuyiwa komunye noma kuyomunye kuyabraya mhlawumbe bafene intombi zabo yabo into kanjalo so that time babezokuzisa kaMntwana yabo ayekhenke ngakumnandi kuphuzwe kube ukuthi awusehla kube uthi ngiyaplay into kanjalo ukuthi ayivele ngekamuntu wami ngekamerweni naye mase qeda into ayenzayo uzahamba ekamereni uyazi ukuthi uzongifica phi yabo uyangazi ukuthi ngilele ngisekamereni khona umama sika khona okay nabangibonile kunalento yokuthi hayibo mhlawumbe ngayo kuyolala kusale kube khona into eyenzakalayo la endlini kanjani yabo hayi bengekamereni ngithi ngiyolala ukuthi ngakusazi phela like 2 days after the hectic weekend uthola DM hawe DM ithombe that night hayibo babazi uyenza nomnye we-girls lalela ke cause lo girl lo umngani kaGirl walo woqala lo owayenaye mina ngiseJozi amantombazane caba wamthinta wathi hambe uyovala into engivile Tom xoxa phela umamazi ukuthi hey siyabuya la lawo hamba izela hayi nalento ukuthi okay athazini lo sifuna ukumtshengisa because uyicabanga ukuthi she's all that sifuna ukumtshengisa ukuthi akayonto efana ukuthi iyo amadoda week indoda yakho noma kuthiwa ikuthanda kangakanani indoda engashangisha inkukhu ikhala uthi hayi le nkukhu iyona ngisukelile uyibona la hayibo hayi ngizwe ngithi hey same time ngiya-requesta ngiyakuyona ubabazi ngitshengisa ukuthi hayibo zisharp manje phela nami ngirunela i-reputation yami nawe ngiyakuhlonipha uyayibona lona as much as bungaganga but ganga ngingatholi mase ngithole enye into leyo especially mase ngizosendelwa intombazane ukujwayeleka-ke lokho yabo ngimtshengisa ugayo ukuthi hayi ngeke phela seku-over yabona indoda bizoxolisa izikhali kuthi indoda ayikhala indoda ayikhali
Ngcono ngoba uyayazi leyo nto but indoda mesizoxoxa izikhala ubona ukuthi azini. Kusho ukuthi kuserious. Kusho ukuthi kuserious umuntu wami kwenzakalile iphutha. Nawe ubuye uyibone ukuthi azini nami mhlambe ngathi ngihamba kakhulu yabo ngimshiya belonely. Hlezi uzocabangela yena umuntu wesilisa. And umuntu wesilisa akazi ukujika into ibe ngakwena ukuthi azi ngathi wena wrong even if ade kuyena wrong. Hayi sikube ukuthi nje naye futhi leyo situation iyalungiswa nje siba right ayibo phela ukhalela iminyaka la waziwa kuyini lo muntu ngeke ngibele ngazi sabanye abafana ekhafana ngilungise lokhu vele sebekwazi nawo nalokho ukuthi hayi ngeke ngiphinde ade kwaziwa nentombazane sekwaziwa le nami ngeke ade kwaziwa lo mfana ekhaya sekwaziwa lo mfana kusho ukuthi we gonna fix it noma kuthiwa yini we fixing it ayibe sikulungisa siyahamba insuku but ubone ukuthi azini sekhona ayikusho ukuthi walwa lo wokugcina wathazini ngeke mina ngisafuna ukulibele ngiphindelelile lapha yana uyabonga ngizomtshengisa ngimdlisa ngamapayipi sisi awukho into bengihambile uzuthi umuntu wakhe akukho naye but uyamkhumbula but every time mase ninoba u2 bekhona into enxabanisayo nje bisanenixabane ungazuthi nixabanelani but bungekho na uthi ha but ngiyakhumbula athi nami ngiyakhumbula engilebe ngiyibona ne vibe uthi umuntu ayibo siyambona lo muntu bejela ukuhamba nami njalo kama weekend lethi ngidinga la bebehamba abangani bakhe hlezi ngenaye like hlezi ezohamba nami I'm that girl nje yazi ukuthi hayi intombi kaSibanibane lo umama kaSibanibane lo yabo but sengiyabona I think nangu WhatsApp esengihide kwaba khona into ethazini let me just create a fake account because I want to stalk him on Instagram. Okay. Ngifuna ukwenza kwenzakalani because uyasibona istory ku Instagram uthi sikhona but awufuna ungena ngoba uzobona ukuthi uyibonile ungenile wabona yabo but khona lento ethi ayingeke create a fake account ukuze ukwazi ukubona ukuthi kwenzakalani la bese ngiyabona hayibo guys siyaphuma yahamba ma weekend popping champagne doing all of that sleeping out amahotela angisaphazwa mina sengigidaseka mina ngiyekiswa ama gigs ami ngiyayekiswa ama gigs ami angiya ama gigs ami but still umuntu akahambi nami bona ukuthi hayi ngeke content of ukuthi like there was this one time ngizwe ngathi khona into engihambayo ebusweni like ngathi ngihanjwa uLwembu but ngomuntu ongayinaki futhi lezi zinto zokuganga umuntu wesiZulu etshela ukuthi hayi mhlambe into edlulayo leyo yabo ngizwe ngingathi ngiqala ngimilwa ezinye izinto emhlane ngathi ngimilwa amapanyaza ngathi anamanzi yibo ngathi like kwenzakala njalo even nangaphansi buzazi ukuthi okay wenza into ukuthi nalomuntu lo but izizwinto mazali discharge yakhe uyayibona ukuthi hayi akusekho right kunephunga ongalizwa kahle buthi uyahamba kwama clinic amadokotela bezokutshela ukuthi hayi izifo zokani confirm lo muntu alala naye uzobuyisa ngakwena besana dinwe kube ngathi manje uwena owenza into wrong and kwabo olunyusuku even nase office senqala ngiyaxabana nabantu nje angisawathola ama gigs sengiyinto nje edabukisayo ngathi sengiyinto enesidina ngidepressed ngiyemsebenzini ngesinye isikhathi there was this old lady nje wayelebele ngibuka ngibuka ubona uzolibela ubuka umuntu uzibuka ukuthi hayibo yini ngenani khona into wrong kumina kwenzakalani kanti nje umama uyambuka uyangidabukela uyalibona lolu sizi lele ngihamba nalo yabo angibizo mama engiyekene umuntu omdala house unjani kanyama hawu mama ngiyaphila njani athini ushadile yini ngithi hayi no mama angishadile but ngiyathanda ukuthi one day ngishade but khona umuntu engike relationship na athi ni right nomuntu wakho because hayi ngathi nje akuhambi kahle la ngabona khona ukuthi ayingeke lo mama lo I think one of those people abakwazi ukuthi basethi izinto ababonisayo hayi umama bengitshena ukuthi hayi kwenza ngathi kwenzakala ukuthi yibo besana amehla agcwele inyembezi abesana amehla agcwele inyembezi ngiyahleka manje but kwangahlekisi back then amehla agcwele inyembezi ubona ukuthi hayibo azu mama besana wayisha khona investane ngibhonyuluke nami ukuthi hayi kwenzekala u1 no2 no3 yabo ma athi uma ayangiyalela ukuthi ifanele wenze kanje na kanje mina njengomuntu ongakholelwa lezi zinto ngingayenzi leyo nto yabo qhubeka guy okay he's nowhere to be found like
uGuy yancebeleka kumnandi libele ngawe like kumnandi bengena ku Instagram the same girl angisendele ithombe even if abantu bengashuthi bobo 2 but uyababona bebekwe location efanayo uyabona ipost yalo uyayibona nepost yalo ukuthi no these people were together noma kuthiwa abavezanga ukuthi babobo 2 but bebobo bakwi location eyi1 bakwi location eyi1 ngingayitshene futhi ukuthi hayibo lezi zinto ezenzekalayo ngabe ngenziwa okay bengithi ngiyamconfront uGuy ngalezi zinto ukuthi hayibo kwenzeka kwalo 1 no 2 no 3 and bengithi ngiyazama ukuprove ukuthi wena bula and not this girl how come zenzakala kanjani lezo zinto kube ngathi nje imina engikhotha ifight imina nje one drama uyabona into kanjalo ngize ngibona ukuthi azini let me just take this serious and go cleanse myself ngihambe ngwe cleanser kube right kumina but still izinto with mina no guys angaba right ngabona khona ukuthi azini indaba yomtsholo ngiyishiya phansi because this is scam. Imagine someone owaziwa kini owaziwa kubo waziwa ngisho ikatla kubo noma inja yakubo and kuzovesane nje kuphele kanje kuzovesane kuguquke nje kuphele kanjalo umuntu obufanele ukuthi ubuphilela yena ubusacrifice i-career yakho just because ufuna ukuthi yena ukuthi abe happy bona ukuthi azini ngiyawushiya phansi lo mtsholo ngifocusa kumina empilweni yami because indaba yomjolo nje iscam indaba yomjolo iscam iscam indaba yomjolo iscam but then luckily that's in focus kumina then yeah I met this guy awukho single I'm single but I'm not married at the same time I'm not single I'm not married as much as umjolo iscam uyafundisana but I'm so glad ukuthi I went through all of that kuleya relationship because manje ufika kwenye relationship nenye mentality ngeke suyeke uzolibela ukhula because the more uhetheka uphuma kuleso scam ngena komunye umjolo usuke usuwazi abanye ama tricks and usuke uwazi ukuthi okay bekwenzeka kanje uyazi red flag ukuthi ofanele ukuthi lena siqala uyayazi ukuthi izokuphelela lapha nawe yabo so kungcono uvesane nje ushiye kusa early baroka manje sisazama singaziyena ukuthi scam noma kwenzakalani but solibele zizamile kuzaloko kuzamekile hayi Carol hey Carol kodwa uyayikhisa team yethu hayi back him uke wathi apha ezingxoxweni zethu xa buxoxa engxoxweni yakho wazothi wena wathi uqala uya kuGuy waya sowuphethe izinto okay oqala nguye fanele afike ephethe flowers ne chocolate nento kutheni wathenga Carol and then 2 iba Carol and then 2 wazothi wena yi50-50 kuthi ukuthi uyamnika uyambheja naye akubheje why Carol bra I would say I'm not like everyone mina nginendlela yami engifuna ukuba ngayo ku relationship as much as I know ukuthi a guy angangibheja but I don't want to be that girl ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi ngaphandle kwakho I cannot live ngaphandle kwakho I cannot take myself to a date ngaphandle kwakho I cannot buy myself flowers yabo ngifuna ukufundisa nami into engiyona I think it's much better that way because amanye ama relationship ashesha phele ngoba umuntu ukhohlwa ukuthi ngidinga uthando afune kakhulu like as much as umuntu vele fanele kwenzela izinto but at the same time you here for love bra akusho ukuthi bungakwazi ukuthi ungenzele 1 or 2 or 3 usho ukuthi awuthandi uyayibona lona noma kuthiwa unayo leyo mali ungazi ukuthi ungangenzela but if you don't feel like it's okay as long as you love me and nami ngikuthanda kuzoba 50-50 noma ngangabo 50-50 kodwa nami ngiyathanda ukwenzela hayi ngoba mhlawumbe ngicinga ukuthi ungithande is the way I am hayi ngiyakufa hayi ngoba ngiselithi ku right nalabo abafuna ukuthi benzelwe hayibo nami mhlawumbe one day ngiyoba brave mina ngisaba ngisho engathi ungangicabangela ukuthi azini ngiyacela ukuthi
ungibone ukuthi ngishoda ngani mase uyangenzela because I'm not gonna ask you. Okay. Angeke ngicele. Okay, Carol. Okwesibini uye wathi ithini le question khona lo mbuzo benithenza kubuza wena but ngizaphinde ngikubuza. Okay, after senihlukene nobhuti akhange abesa uye wamshiya in fact ubhuti okanye uye wamhenga kanjalo and then akhange abesakulandelela emva kwayo yonke lento lena. The thing with me, you only get me once. Angeke usamthola, ungayithola intombazane enhle kunami, ungayithola intombazane angazi enye but ngeke usangithola mina. Lento ngibelievela kuyona. So you imagine with my exes. So kwaphela nje kanjalo. Wangasakuhlupha. Kwaphela mina kwaphela kuyena but azange kuphele but then sakhula sabona ukuthi azini mhlambe ngabona ukuthi mhlambe bunami ngoba ubona ukuthi ngenza izinto oyithandayo kwintombazane but bungekho da uyabo so it's okay bro, it's okay, you can still talk. Siyabonga kakhulu Carol. Siyabonga kakhulu ngokuzosixoxela ibali lakho. Girls, asiphethe thina asimdlali. Amasokisi ke amasokisi ngamiwashi. Haw. Ngizoza ukuthi sibonge kakhulu ngoCarol esibalisela ibali lakhe limnandi kangaka. Umuntu asekhaya ungalibali siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye usibhalele i-email yethu umjoloshow@gmail.com. Ungalibali futhi ukuthi qho every Wednesdays ziyakhala siyaposta ama episodes ngama episodes. Until next time igama lami uSixoshi. Danko.